Makiaria hindi ya igongona riria marahariria kweyandikithia kwa hamwe, munene wa gikundi kia Jacinta Basha uria ni murugamiri munene wa aria mari na mawathe kaunti-ini ya Kiambu augite ati ingi matihotaga kwiyumiria kweyandikithia amu aingi matihotaga gwikinya thibitari-ini nene ya Kiambu kuria mabatie kweyandikithia o tigagia thina wa kwaga mbeca ici. Naomba kitu moja, hii kitu ikuwe waziwazi, wajue ni nini wanapeangwa, na ikipeanwa at least ikuwe hata kama ni kidogo ifikie wale wako na shida sana. Maugite ciringi 1,000 iria marihagio ni nyingi muno na uguo makauga matinatinirio mbeca ici, undu uria unyititwo baru ni ndagitari uria umathuthuragia na kumandikithia kuma thibitari-ini wa Kiambu, akiuga aria meyumiragia ni magaga mbeca cia kuigana, undu uria umahinyagiriria gucoka o micii na magaikara matari uteithio ona uriku. This county government no very adwire assessment ikago free on a make a very long time doing every time we'll have every week we'll have people. Ihoya ndirahoya muno thiini wa kaunti ciothe cia Kenya tuguithaguithirio assessment. Oho ni oritie thirikari kuguithaguithia thogora wa indo iria mahuthagira o muthenya ta wheelchairs o undu umwe na mikwanjo ya gwitirimia, especially kwa upande wa kupata hizi walking devices, vitu kama wheelchairs and crutches. Sometimes with national councils wana drag hii maneno sana na inachukua muda sana kabla tujapata hizi devices. Hindi ya igongona riri aria marahotete gwikinya ni marandikithirio na nuthu ya mbeca icio ingi makirugamirwo ni mubunge wa Kiambu Jomo hamwe na kiungano kiao. Handu-ini ha Inooro TV ni njitagwo Swangui.